ya mabati rolling mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango edukenyega ya Ouru superstores yego toka se enyumba ya Ouru complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Were bya omwanchwa omo ligerali emagorobe ya lero litukeligali ya gatatu gusa tariki 3 cy'omutienyi okane umwaka bwe chiribu ibere na 25 chinga kya mange agantakana kwa chinsemo ao ime na isiko oya agusi ekene kyonga chinsenye omwanchwa omurigerali konelitanga kema kunyolia robot chionsi na mangana mayonsi ase enjere ya mosende ayagochira gwetira ase egetaseni ya gatembe nigagocha gwetira ase etibia ya gatembe gwetira ase redia gatembe na gwetira mitandao yonsi ya umutandao YouTube Getembe TV and FM mutandao Facebook Getembe TV and na Getembe FM Nero umutandao OX Getembe TV umutandao TikTok Getembe TV na onye turanyarora ati chinsemecho na boigo chinsemo ao ni chia social media wose chia abarali na bakoli meno ba social media ba Getembe igo echio tichiri chio bwane echine chio bo limo
na igo nigo bwente guyatana na chirochio nje nigo ngoro kuharoni ototo nyangiri kurwa nsema imenyererio nigakorwa Wilson Makori na ekionga chinsenya nigo tugochaka yemo asemo kurwa se county Nyamira kwa mono asaba kageru batano na babere abo bwatranitwe asege kore kioko muchabitie omusubatio yomo oyusire tuno mugakoye ambarabare no boina ase bari kumobetereria anyaka bagakuruta amaraba asoboima oboina watana brabo niko bakikwa busibika mbero imemo chenya mira atwanya kaba abakobwato kwa ase shiringi gose ase bondi ya shiringi eribu chiribu emia yamo gose ekashberi chiringi chiribu 50 gose chiribu 50 elio banyakoba abako igorerwa abagenderete gose kine kikenderete muri gito fatiga digetsemba nigekirana ase ekigambiro kenyamira na gatwaregandia robot rokobwatio abakagerwa batano na babere abo bare Bismarck Ondieki, Lamek Ogindo, Jones Munyanja, Elijah Kinaro, Zakaria Nyariki, Makori Ombori na boigo Timose abaiga bakageire ko bamaiga yoko moita na komochanda omoswat menen mugaka nigo baikiwa ase kigambero kya Nyamira osio bomona chebina omoske Bernard Ondego bwase basomerwa amamochabo na maiga yaye bonzi abaiga nigo keroyomo akana amamocho ayo. Makosa ni kwamba mnamo tarehe 21 mwezi wa 3 hapa Nyamira sub county, Nyamira county, mkiwa na wengine ambao wako hapa kotini, kwa makusudi kinyume cha sheria mulimcharaza na kumjeruhi Melen Mugaka na mkamsababishia majeraha kwa sababu alikosa kutupa mchanga katika kaburi ya mume wake ambaye waliachana naye, na hii ni kinyume cha kifungo 4A subsection 2 with section 5(1) of the Prevention of Torture Act number 12 of 2017, kinyume cha sheria. Ni kweli ama ni uongo? Jones Manyanja Mkua omobisa oyogotuka ekina ekeiga azerieta ivamora oigo nigo aira chingakecho na kobwatuka oroboti igoro yengana ekeiga. The investigations have so far revealed that the 7 accused persons, together with others still at large, were fully involved in the act of torture. That the 4th accused is a police officer who was positively identified by the complainant, and he personally insisted that he was among the first people who took part in the torture. That the 4th accused is a person who occupies a position of influence, has the capacity to interfere with witnesses, hence affecting the conduct of this trial. That during the attack, the complainant lost some valuable items which have been thrown into the said grave. That the above show that the 7 accused persons are a means, and if released on bail, they will definitely jeopardize the hearing and determination of this case. Nonyanigo omobisa oyoiga ogokora obotuke asekina ekeiga boigo ateba egekorwa ekyo nokubaunereria obwene bwo basubati aiga Kenya ase arumo bwekano kwebikorwa bya basubati goitwa aiga Kenya asikinsemo ao. Your Honor, this honorable court must take judicial notice of femicide cases which have previously occurred in Kenya, leading to the deaths of innocent persons in Kenya, leading to great public anger and apprehension. Omoerio ye nigo abakagirwa abaiga batano na babere babwatokwa ne bond eyo eisaine chishiringe chirebu emia eyemo kera oyomo gose cash bail eyo eisaine chishiringe chirebu 50 asekera oyomo. Bond bail of 100,000 shillings and sureties of the same amount, or cash bail of 50,000 shillings each. Ekina ekeiga bono nigo kirache kugenderera waturwa na inde chitariki 23 omotieni oyoiga ase omwaka oyo. Hinko reporter ya Gatembe kurwa ase kigambero ekeiga kya Nyamira ekyo
Kutoka ase wodi ya township bunge ya West Mugirange County ya Nyamira, Jefat Gad Kisemba. Na mwancho morigereri abarundi aba matatu nigo babori gwekuba maiso nabo igo gutwara maskani na itabichingiya guchia ase ababiria abagutumika kigali kya matatu na magiga iyo mwabiria oyo mokorerekana gagusaganwa no nabakoreri ase matatu yemo gusegari yemo iyo gukora busombi kurwase omochio kisi gochia chinsemo cha sotiki kona korengana na omo county commander gusoma sub county police commander we okisi central muzakina mai kimamai niganyara kabaga tabna murundi uniganya takaba gakobwatwa usaka ko biara magiga yechibicha chia gutara so mutandao chikoro kigakoyone kiega korekyo na nigo aguchia kwigurerwa goseniga guchiko gosoerwa ase ekigambiro. Sekta ya matatu ngati yeji sekta chiritigane gukinia ekerengo kyobonchirire meyense ya Kenya egakore kyobosoku nigo kiana kiwasa matukabwa ngoiga somusubati oyomo abakagutigirwa chingoma maiga yokorekana gwitana chimeme no murundi oyomo umatatu gukwana no mo sub county commander okisi central Musa Kimamai nigairera obwagare bwegetambokero kiengane yeiga. We had a matatu carrying passengers which was proceeding to Kisii. Inside the matatu was a scuffle. There was a scuffle inside the matatu involving passengers, some of whom were making noise. So in that scuffle, I think the reaction of those who are inside, the passengers and the crew, the matatu crew, was actually throwing off one of the passengers, a lady, out of the matatu. And in the course of that action, I think that lady was injured. Omuwaziri boigo wechipara na boigo bosombi meye county ya Kisii Dr. Margaret Obaga boigo arekana kugikiria egekoreke ase engane yabete gaiga mwiso ese abiria akurutukurwe gali mebakorwana gali angebu na mwaibu yatebu ange na rugoro gali maili mbili ipale ya Keroka Sotiki Road etogoteba engane eria etwanyikanete mono na mono goteba iganga kigali cheitu kire para egasi yaye no kubugoria abiria buya na kubaikia kero muntu buna sabwene tugoike destination yaye nonyara babanya nyimbo nigo bakoromukia gukwire getambokero bwango na komubeka byara omurundi oywe oyibono oikigwa ase kigambero emambia ya lero. As police we acted immediately by taking action against the perpetrator of an assault an assault case that was reported to us. So we got the person who was involved. He was a matatu driver, and we got him into our custody, and going through the process, the due process of law, we have arraigned him to court this morning. Ngukwana no muteneri wekiombe kia NTSA imeye county ya Kisii. NTSA as the technical support that we give to the National Police Service during the criminal justice system. We were able to give our inspection status of the same motor vehicle, and upon inspection we established that the vehicle was operating with a faulty speed limiter, which is against the standards that is set KS 2295 of 2018. Abarundi para nigo bono baborigwe kubwatia amachiko nabo igo gutika koira egetambokero asama okabo kurende kerora nyolenga abiria naro ubwata manganaye nabo korode na ingiya ya maskani yokomo gukwana nere elinde ntonyare koleta insecurity ase abantu para kwa mfano ese muno mwana uri umuise korenge kororekane se clip kelikiale koregwetara around ase ki social media omwana hani arubusa onye yangata bwati. So desist from taking actions within their hand and inflicting pain and suffering to the passengers that are their clients and customers.
we will be able to reach out to the specific circle for internal administration as the regulator NTSA in liaison with our headquarters and with the National Police Service, so that at least they are accountable and responsible to their actions. Ingana bono ya bwato kege kurire gutindi gucia sabanto bonsi. And we want to give a warning to all operators of the PSV that they should be courteous and have customer service when they are discharging their services to the wananchi. And I want to also urge the wananchi to take initiative to report incidences. It was very encouraging that this thing was amplified by different players, so that it brought to the attention of the authorities. Kuripoteria gataseni kiao nambe ya mokia gatembe kure gase kaunti ya Kisii iliterana inkoro kwa Dipon Asanya. Na mwancho mo ligere kubata kana mono bototu kana buganda kana kwa anna mono ase kaunti ya Nyamira ime ye bunge yo ase chibunge chi kaunti chikota bekana kwa ibere ase aba speaker be kaunti bare babere aba likibe kaunti ko sabakira kibale kwa babere na obokole bwensi ase e bunge yo ni baga ina marakabere magiga iyo mo senata be kaunti yo musika kongo mugeni ko ikia liboli bosibu ya senate ni gobono senate ya jikire omu controller opache to somotene libwe chibesa Aizika Kenya amusubati Dr. Margaret Nyakango goikabosibugaye li chitaliki isa na isato egenya kabaga ko ranga ninki kogera agenda to gutuma chibesa guchia se county eyo nganonye upotutu kana baganda kana kiwa ase county eyo nabaye ko ranga ase county eyo ningo akonyara kabaga kwana nere ilikuwa nekimuna Nyamira ko gendere gutuma chibesa che serikali ase enjira endonge. Na omwancho mo ligerali omo governor abwe county ya Murang'a musike Irungu Kang'ata ni gabolio murai bwense omusike William Ruto waso agati na kwene kebuna abagavana ngwanjiro wale kwena kogendera kwena na chibesa chipasari go chia chisukuru anamono chisukuru chie secondary na boigo university college ayigamugega yabisi yomo control budget korwa ogo chikabuna nigo abokali obwende gotigara serikali ane na serikali ya county county njwende go stana nia ase obotumeki anamono ase amasomo aigoro. Tunakaribisha kila mgeni hapa Murang'a. La pili, Your Excellency, niko na 2 issues. Ya kwanza ni mambo inahusu masomo. Your Excellency, Your Excellency, mambo ya masomo, sisi kama county government, wakati national government inatu request to support na program, sisi tunawa support. Kwa mfano, affordable housing imetengenezwa kwa land za county. Hii soko imetengenezwa kwa land za county na sisi hatuoppose. Hivyo pia sisi tuna request national government ipatie ruksa counties government ziendelee kupatiana bursary hapa Murang'a. Your Excellency, iko barua iliandikwa na control budget. Akasema counties ziwache kupatiana bursary. Tuko na watoto wa nyota yetu 1400. Iko na watoto 10,000 wa day school. Iko watoto 35,000 wa ward. Total 50,000. Tukaambiwa tuandikiwe barua na Ministry of Education. Your Excellency, hiyo barua ikikosa kutokea hizo programs zitaanguka, na kuomba uambie Minister wa Education atupatie ruksa basari za county ziendelee. Na mwancho muri okorera nigo murai bwense omusike William Samoei Ruto agendera tenetaro yaje ye ikingima asabona akorere etare USA matukato ime ye chinsemo chia Mount Kenya litugolia lero nigo omusike Ruto anyakabaga gutarira county ya Murang'a na boigo chinsemo chinde ime ye chinsemo chia Mount Kenya asagenda kubolia ogosirwa elikogendera kwanekeria aba Kenya bonsi amagendero asobwamo musike William Ruto nigalenge amo namukonyi murai bwense musike Abraham Kithure Kindiki igatia barayibande abange.
Niko hapa na mama wetu anaitwa Mary wa Maua. Amjambo tena. Haya, si hapa tuko na His Excellency William Samoei Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Si wako sawa? Wacheni nimwambie. Mimi hakuna wakati tumesimama na His Excellency akakosa kujua ile iko roho yangu sababu ya watu wangu. Saa hii ameongea shida yote ya Makuyu, amenimalizia. Sasa mimi niseme nini isipokuwa kusupport yeye amalize hiyo kazi yote. Si ndio hiyo, Your Excellency? Sasa huyu mama mzuri na ameitikia kufanya kazi na wewe, ni wakuwekwa nyuma. Na unajua wewe ni rafiki yangu. Wacha tuchape kazi na kabla miaka 5 iishe tuone His Excellency atakuwa ametufanyia kazi mpaka wapi. Siasa ni maendeleo na tuwache scorecard tuiweke pale tukishamaliza term. Huyu wako sawa na energy ako nayo. Na kutereza kulikuwa kuanguka kweli? Kutereza kulikuwa kuanguka? Your Excellency, nilianza hii maneno ya kusema lazima tukue ndani ya serikali kutoka Januari wakati nilikuwa nasunguza maneno ya basari. Uko sawa na uko sawa kabisa. Na vile vile rais amekuja hapa na rafiki yetu ambaye alikuwa amepotea kidogo amepatikana, anaitwa Mheshimiwa Mary. Mnataka wa Maua wafanye kazi na William Ruto? Tuendelee namna hiyo tukiwa timu moja. Wangapi wanasema tuwe timu moja kubwa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi nawauliza watu hapa Makuyu, si ndio? Si huyu wa Maua tufanye kazi na yeye ama mnasema aje? Mnasema nifanye kazi na wa Maua? Tufanye pamoja? Wale wanasema tuendelee na wa Maua tufanye kazi pamoja. Sasa wa Maua, hawa wananchi wa Makuyu, wananchi wa Maragwa, wadosi wako na wadosi wangu wamesema tufanye kazi ya wananchi. Mnasema tushirikiane na wa Maua? Tutembee pamoja? Tuache mambo ya siasa ya ugomvi na chuki na mambo ya ukabila. Tuungane pamoja. Wapi? Haya, sasa tufanye namna hiyo. Asante sana. Basi huyu wa Maua mimi nitafanya kazi na yeye. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja ili tuweze kusukuma mambo ya maendeleo ya kufaidi wananchi wetu mbele. Kwa sababu hiyo Mwanjo muligiriro kirabuna tukolera kionga chinsenya litukeligali alero lya Aramisi nchini ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memenyerio nigakoro kwa Wilson Mako na bayo kuransa ya transmission nigakoro kwa DJ Asan Oseke ni Ongeri na igo to irani ngambo yomone sengencho gente koba amore merali no mubwatani itobwengenjo ase getasen kya tembe na mirubiri itiyonsi kwikirabu nigongoganiria onyaraka bagotwara obotukobya Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo darome, mangana man, pagina ninjo. Aende bone nkwana ya bonchali. Ngai chiakeire omwandali ngulia chigana unakolie ebigogo. Ngai chiakeire yakere omwandali nguri. Yakere omwandali ngulia chigenda kona akolie ebigogo. Ndi ngulia nensemeli enyangi yekegusi abantu bagakanire kabiso pakku kabiso mokobara ozempe bajikole ndo muziko ibuya. Rio wakana kwale kwa barona kwa watu kanoni chinyameni yacha kabisa ngabali babwana bakuli kabisa hakulitana kabisa hakuli kebwata mbo mwanda lingulia ngai chiakeire mwanda lingulia kiano na kolie bigogo le bintu bicho mchiko na kolie na musyo ngenyega kiano utono na musyo munyansiga na bwe bigogo chiakere mu mwanda lingulia Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo darome, mangana man, pagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga
ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati ande omusialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo gotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibiko babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera aseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.